Katukad ti Basol. Tinapalabas, imanugot ni Boy iti kayat ni Don Juan ang mapasamak. Ang makikapeng daytoy iti grupo na. Kas katukad, ti panang simpa na iti dalan, ti tagasapsapurikat. Simmarungkar nga rod da Boy kan arson iti dayta at dalan, kat madaman ti pan nakasimpana. Nakuna ni Arson, ang nagsakripisyo ni Boy, tanakikapeng iti mayor. Ngem awan anyaman na ka ni Boy. Tinapatag, masimpan ti dalan dagiti tagasapsapurikat apakairamanan ni Joy. Iti daytangal daw, naamuan met ni Jonas akadwadan ni Boy iti grupo da, ket di na maaklon dayta. Tinapis na, ken dinanog na ni Boy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Di kan makapaglastog, Jonas. Gaputadda akon iti grupo yo. Ne, tinapis mo matan ni Boy, Jonas. Daytoy pay. Di nakpilitan a lumaban kan kat, Jonas. Hakas tagayam ti kayat mo, ha? Kita, Jonas. Jak kayat atumangsit ka. Tapno amom. Di nakabaalan. Boy, inabak mo ni Jonas. Impakitam ti kinalaing mo kunkwana. Jak kumakayat nga aramiden. Ngam pinilit nak. Kunak, magpaabak ka man ng kunkwana. Napilitan naklaan. Ngam, nasaya at mo't tapno saanan nga aglas tulas tugpay. Kanagtangtangsit. Jak kayat tilaban no mabalin. Sigurado, siyak ita, ti pagpupudutan da. Amangan, no siyak ti pagibalsan da. Saan ka asuminsi na kanyak? Well, kasta ti aramidag. Boy, apa yung nga ta, akayat na ka ni Mayor? Anda ko check. Kat amo na adakkel ti maitulong ko iti pagkwartaan. Sa bagay, Kas ita. Imbaon nak iti sabali nga ili. Tapno lang i-deliver ko ti pagkwartaan. sika lang timbaon na. Boy, puwera ak. Awan parikot. Ikang kay ti porsyentom. Duan ti bus mo. Boy, kayat nasawon. Dua, ti pagsulduam. Kasta talaga. Isungay ta. Gundawayan ta. Nang runakan ka. Taagur-urnong ka iti kwarta. Wow! Nagmayat akita antoy beauty store ko, girly. Well, madam ganda. Ang kompetensya nyo talaga tay balansan. Di na bang irapas de? Natural. Bastos day dya babae. Iso ana panunot ko a kompetensyaan. Kat sigurado, amin asuki na. Umay da ditoy. Ano fa? Ang imita, tadamo tayo di aglukat. Naskan nga da pa kaya aywan, dagiti gumatang, madam. Nga anya? Naskan na ikantay da iti discount. Ay, saan? Malugitan no kasta. Saan? Kadagitoy laday ta. Pakay ayaw tayo laday ta. Kasta? Wan, di ka ganag, madam. Siya ti makaamo, ah. Sige. Tangay awan ti parikot. Manglukat tayon. Mang Dona, at dagayam ka kompetensyata di tabangi rapasdak. Kaluklok ka pagkatangan iti beauty products, ma'am. Anya, huwan, ma'am. Isumot lagayam mabasitan ti umay gumatang ditoy. Tamapanda di tabangi rapasdak. Namin, ada ka no discount. Saan ang mabalin, Sonya? Anya itan ti aramido, ma'am. Mang panunod na iti pamuspusan. Tapno dito iti paggatangan dagiti customer.
Kasano, ma'am? Mangtad tamad iti buy one take one. Anya? Naited kong TV ngay mo, Arson. Kasano? Inton bigat man eh? Wan boy. Nasapat tayo ta. Iswasarong karak, jay umami ka ni apong ko. Sige. Alangaro din, boy. Bumaba ako, dito'y kutsem. Sige, Arson. Sige, boy. Aganad ka, iti panagmaneho. Naimbag man ta, saan ka nga narabian, boy? Kunak no marabian ka. Iso nga naglabu ak iti korte na ito mansyon. Ang namaganda matkait din akasaklangan. Sige, nanang. Tulungan kayo nga agakas. Wan man, ay nabamban no nga nagdalo sa ito mansyon. Takas ano mat ngamen. Saan tayo mat nga agnanad ito mansyon? Tayo jay mat happy house ti pag nanaagdian tayo. Iso nga saan ko nga madalusan di ato mansyon iti inaldaw. Sige, nanang. Aramidan niyo dagiti naskan. Kat agsubli tayo ni happy house inton rabi. Wan matkait di Saan nga baleta ada matkotsem? Tulungan kayo niti trabaho yo dito yung mansyon. Tapno daras malpas. Ay, awan gayam, boy. Kaya't kuman nga makita ni Joy. Ha? Sino nga ite napimpentas kanya da ka ni Dona? Agpadada na pintas, nanang. Aya. Sige man nga Rod. Palpasan tate trabaho ito yung mansyon. Tama panta pa share ni Joy. Takayat ko nga makita ite personal. Wana, nanang. Darasan ta nga Rod dag trabaho. Ala, umakatain tag-akas ite korte na. Wan, nanang. Dito itang agparada, nanang. Tadyak maisarak ti kotse di ta kalsada. Madamang amin ti panang tarimaan da. Aya. Amo yun, nanang. Siyak tinangkid daw kini Don Juan. At tarimaanan da ti kalsada dito eh. Aya. Imbag man, anak ko. Ngam, adda kondisyon na. Anya nga diata. Nasken ang makikapangak iti grupo da. Ha? Makikapang ka iti grupo dia? Nakikapangak kon, nanang. Iso ang nagtungpal ni Don Juan iti daw ko. Iso nga ita, madaman amar arami ti kalsada. Aya? Apa nga timepon ka kani doon butiyawg. Sigurado nga maisagmak ka. Sapay demonyo matlang da dya nga kas kani amo Astor. Dubyak ti aganad, nanang. Masyanak ngamin kini Joy. Kastamat na nagiti eskwela nga agturong iti sentro. Kaasida no matutudo. Pitak, kan nagalis ti dalan. Kas anon nga'y buhay. Amang ano maamuan ni amo nga nakigrupo ka kada doon butiyog. Saan na maamuan, nanang? Ilimad taday takin kwa na. Ay, apo ka nga'y buhay. Pagdandanagan na nga. Awan pagdanagan nyo, nanang. Tadubliak ti aganat. Awan nga agpaiso. Matartarimaan ti dalan ito. Wana, nanang. Sige, trabaho kayo kakadwa! Sayatan yaw! Buso! Ala, hintayo, nanang. Barang adan ni Joy iti dagus na. Wen boy, adayon sa matepagnaan. 3 minutos lang, nanang. Inta nga ruden. Sige, auntie. Boy, agapi kayo. Ay, thank you. Siya kagayam ni Joy. Siyak, auntie. Iso ni nanang dagimay, Joy. Tinakunakan ka anabangunak ngayon na. Napintas kayo, auntie Dagimay. Aya. Thank you, Joy. O sige, agmerienda kayo laang. Wen, Joy. Ay napintas ka nga talaga, Joy. Sapay kumaata, agtali na ade, panagayam yo ka ni boy. Sapay ko ma, auntie Dagimay. Naimbagarabi, mamo.
Kahit na kano makasarita. Wen boy. Kaya't kung ay pamaisang pailang tiyag trabaho iti plantasyon. Ado terumbang aramida ni Jay. Nalawag ka di. Ha? Amo. Agsusweldo ka kanya kiti binulan. Iswanas kan ngagtungpal kay ti kayat ko. Wana mo. Gapotag sa saruno ita ti order. Kaya't nasken asaan ama paay dagiti sukik. Tapno saan da nga umalatiw iti sabali. Wana mo. Manipo din ton bigat. Ijay kapay lang plantasyon ngagtrabaho. Matungpal, amo. Nangagko ti imbagam itay kanyi boy, Aston. Kaya't Naskan ngamin nga istriktuam ni boy. Saan mo't amabalin ti aramid na? Day talakayat na ti araramidan na. Kinabil mo idi, gapot ako nam asadot. No kasta, kabilam no kasapulan. wen, ngem saan ang anasken akabilag. Gapotadakkel mo tentimar aramidan na. Adu ti suki na. Day talaang, manumat lang nga aramidan na ti agi-deliver sa agsubli adagos. Ngam day ta, kat saan pa yan nga agawid iti rabi eh. Tapnoan niya, liklikan na ti trabaho. No di kat talaga asadot. Aniya. Agpay sumat. Sadot dayja at tao. Amo. Awan inana ni boy. Itay pa'y lang agtrabaho dito'y plantasyon. Napaliw ko da ita. Saan nakas idi asalag trabaho no kayat na. May sala idi ti di na kayat nga ramidan. Tiyag i-deliver iti bulong. Banag apang dos-dosa kun kuana. Amo. Ngami di makita na adakkel apag kwartaan. Gimagutan. Kay kayat na matan tiyag i-deliver. No mabalin, amo. Diyak kaya takasta ti trabaho na. Tanong mabalin. Agadal ko ma. Tamay mayat matlaang no makuna nga adal na. Saanan? Gaputa sayang mati kinagagat na. Tayta, malaksid kan ka. Isu pa'y ti may satal ka. Isu ti katulungam nga gideliver ka dagiti order. Amo. Diyak kayat apumanaw ni boy. Kailala ti kinagagat kan kinatured na. Darasan niyo akong. Ikan niyo iti pagnakman ni boy. Bagsulan niyo ni Erson. Juan! Paruwaran niyo iti kalapaw na. Apa man arumar. Bagsulan yan. Sige. Aramidan mi ti kunam. Ngem di mo liplipatan ti tangdan mi ha. Awan parikot. Ha? Ayun kayon. Juan! Agtok-tok ka ba, Elito? Wan. Tira, Lito! Bo! Narabihan ako. Sa bagay. Adu tinakalig akamuti. Ha? Apong! Apong! Anya tinapasamakan ka? Apong! Cik amo tinapasamakan ni apong ko. Tatakanor. Nasang pataka nakadasa itiri daw kalapaw mi. Diara-diara meten. At danang bagsul kan kuana. Pada sugat iti tiyan na. Anya? Nagamasino nga iti nang bagsul kan kuana. Iti anya aga po. Boy, pinaiyaban ka kadagiti may sa agwardya. Ngagturong dita happy house yo. Tas anda ka pastor kan. Adda ka di parikot, Arson? Ni apong ko. Binagsulda di rabi eh.
Anya? Binagsol da? Sino tinang bagsol? Jak amo, boy. Nga mad-atap ko. Sino? Da Jonas. Anya? Da Jonas. Uwan. Isuda, ti atap ko. Amo, agpakadakbit. At aparikot ni Arson. Pinatay na ni Apong na. Kat kasapulan na titulong ko. Anya? Palubusan da ko ma, amo. Sige, mawan parikot, boy. Mapan kalata. Agyamanak, amo. Kastagayang tinapasamak, Arson. Uwan, boy. Awan mo tigumurgura ka ni apong ko dito. Ngam, apay ana bagsul. Husto ka. Nalabit ada Jonas. Nalabit nga da pa kainaigan ti panakigrupo kadakwada. Boy, Iti kan nito amaamuak nga isuda ti akin aramid iti daytoy. Agsungbat da kanyak. boy. Inraman dati saan arumbang amairaman. No pay awan nakakita iti pasamak. Ngam talaga nga isuda ti atapag. Wen, uray siyak Arson. Isuda met ti atapak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.